All right, me chiachia mu nyina baby biara mo hwe me enwumre so onyankopon ayadom wode ache me no mienu techirema eda abodwe mu moje die mu afurisa ne e kire se awurade waye bi ampa aseda ene ayeye ne ntontom ene nkanfo nka ne din na hinie enye kese da Jesus amen. Ene eye on the 18th of May ene kwasie anwumre yi na wotwe aba pa ho kakra mini udi nkomo kakra bi we Opatafuor fana onya video ya na wache e de ama Opatafuor achidi ni bia mini udi nkomo 1 or 2 bi eniyama bi koso e wo ewiase na wo se me ma wani da ho mse mi dinkan ma munya ane ntie se ye adwuma kakra e wo ye Opatafuor TV so nanso nyame adom o ma ye kakra but ye wie ni nyina ye kan say yentimi nya life said ye de bia ye no da bi but say ya na betimi kwan be futimi afa so e de adi enkita ho nie now ma men kan se bi nchro na men kan se bi nchro pa so ye Opatafuor fana shade we na men chro ade we say dollar we a bear $5,000 thereabout dollars. Mami chawadi. Okay. Now, enye dollar ho asem na mebeka. Nemom eye sika. Ho asem enkomo na me no mienu ye ba bedi. Ene me ka kire onipa bia oye Opatafuor onipa se. You assume it ye ni ye. Ene ye wo asofuo bebre no wo wiase. Ye wa sempakafuo bebre. Ye wa difuo bebre. Ye wo asomafuo bebre, ye wo bishops bebre. Na obia eka die wonim, die watie, die oso obetimi aye. Ebisi omoma nkwa. Ebi kura so omne Awurade nete. Ebi kura say ebisi say. Nemom no wo a odi machi ni de me sew se ma wani ene nda ho ifiri se sa sika yi a me de kire wo yinti sikanti ene nipa bebre wo mo a na ye omho magicians ejina makola ejina gbogboloshi ejina Medina ejina Kumasi Kejetia Takoradi market centers no mu yi nkonya nyina no ena o ma pamatare e di ahye a o mu fro o mu asofo e di Bible akata so e di wo krunkru ni no hotifo Kristo ni din abata ho ena o mu di ji ni pasika nam ahokyere ohia apinisie ni atete ya asori emre yi mu na onipa hu botokra onfa kra nhemu nti sankrofo we nyina sorry e wo system ni mu no mu disturb nipa anipa peace se obekaya na nsai mu ensem bebre sisi krofo bi ahihya nkom se pope yo tisui owu a on the last pope na pope bia ntimi ma wiase biem emse okra watimi now on the last pope and come shahudo ebisukse Awurade ne o makasa se after pope ya wawi pope a obeba biem eyeni patuntum ensam bebre me sure se baby a wo hwe me bia wa America baby a wo hwe mo Canada Germany Italy Spain Ghana Accra ni Kumasi me sure say wati ensem ni bi na me paucho oti asem no akosi sen ebiso say pope ni wu ya na wiase awie ye ba na 2026 2027 2028 eno na ye wiase awie ye if you say pope a otwato na ye kan say wawuo no na pope bia ntimi mabiem na me pacho
pope bi aba anase ye pope bi abiem efiri se pope a otisu ya asabi onya ne ba bi kro yin me pacho ya sanya foforo na ye nya foforo we nyina kire se eya me boda wuro de kire mo zenete ma eni Opatafuor achidifo ya na me sun de mamo ensem bia ya na ekokoso wo media ne so eni nsem bia ya mudi mani e kan se masotie na mudi mani hwe e wo TV ni radio so ni social media so ya na ha dwene yi na me tufu no mabọ kokose hwe hu yie e wo atorofo akyerɛkyerɛfo ho hwe hu yie wo atorofo asofo ho e ya dwene sebe akanka sabaka se emrade yetoto mrade eni kutokrane a yede bo epo edi to woni patirim na wote hɔ a ummobra wadwene wo tirim se Yesu ba nti Yesu ba de a onha ho ummobra unsi dan saadie wei efiri 1970 eba 80 eba 90 nom die di agidifuo tirimu dam a Kristofuo ene upa Kristofuo a omu na ebre wo wiase enso sabe David Kansembi ose die na ba sabe enkoa mom tete mponko so na adehye emom na mfom unim die ntia adwene na sabe yen agidifuo yamma ya adwene anya adwuma no eno na omo a atudi Satan achi emu akonfo ntafo ayifuo malamfo na egu nsidie hwahwehwem wona banyam omo dwane secret society court akese omo yenkoa o omo mom na tia ponko so etete baabi pa enye nhira enye yedie animonyam omo na ye bomrane de frɛ wo omo na sabi omo honam dodo wo mo a omo ma etibi ko hospital papa omo ma tibi ko school papa omo ma ene sorry ebe ya aman panyimfuo na wo house wagie awradie di no oba akoye akwa housemaid garden boy security boy ewo mu fie eso onje awrade ndi adentia efise omo de nada ni mrade na atotum tirim na omo dimunya efiri titebepem ne enti na obehu agidifo akese na omo mebre no omo tete omo ankasa mu krampo no so omo to aduane am omo hu adi kura no e ya de a edin ifiri se ya de epobia to ni tirimu se sebe mprediasa Yesu ba na sebe me pacho Yesu ba wo ba no me busa se uni Yesu wo problem ana uni Yesu e wo problem ana o se bata awrade ho ye papa ne di ni kore enti so bata awrade ho na o ye papa na wo di no kora Yesu ba wo ba no eye adinya ne enhyira kora de man efiri se ye hwe obre amanie ene wo yawo nipa namui ne so wura Yesu so obedom no abefa ye a me de ani gie na nkabde be hia no kwan nanso ye kase Yesu ba na atu ehunahuna ya manfo de ehu ene ye de hyamumu obi amaka kire o se sofu bi gire ba bi ka kire o se 2028 ewiase awie beba 2030 ewiase awie ye ba misi sa sofu no uyo Opatafuor chidini a entie ni biem block no efiri se wo kasa nkrofo na otete amamu otete wiase ye mantamu ni ye moro no so ni ye nkuro yi mu a omudi ehu ena wura nipam amanipa mobra na ye nananom abo asesa ye maame no abo asesa ene abekan a ye bre wo wiase ediabrabo na wo bon kora uchi hu twabre bi enye yie efiri se ehu ani ahopepere na wo de bobra no unya mre ma wo na nyame asem a ye papa no wetimi etie na etimi aboa wo abrabom na wetimi ehun kwan a ye faso a wobetimi atutu anamon ye die huna enkomhye toro aza hwehuyie nene ahokyere wo wiase nti saade we sika nti ahokyere wo wiase nti saade we sika nti ama enipa bebre nam kwan bebre so na so sofo ka kire wo se Yesu ewiase awie ye ba 2028 ebese ya
owia no asamoa to collection amoa tua tight eni kofi ni ama na ne sika no oje de ayeden efiri se Yesu badia eni ye nyina ye nja sikai nanso wonim se asam na wo ka no nukure bie nim na nti se wanfa ehunahuna ne mrade eni kotokran ne amfa na dawa na de kura no amfa ama na onim se wo ma no enti wo so de ehunahuna eti ehu tu mu no ma hunu se sika na wo no wamfa amre na o ma wo nko heavy ni bi ono nko na nyame ayi no ono nko ensem basa minu aba ma ema obi hunahuna na niam omu ye nyina no ebie no hono ma enam jame akwan so ebie no hono osi nyame nim wo mo kotokra ne sem ehunahuna sem asofo obi wo Ghana, African Kro, Nigeria, Benin, any Cote d'Ivoire, Ivory Coast omu blood wuro na last pope me patcho yemfa afoforo nsi so patcho black pope bia bedi so me firi tete na mabod wuro e di akira se sansem no omo kika ni nyina na me patcho tu ni nyina tugu ne focus enyi osofo bia na wo se wotie no ye osofo bi wo pro mental problem. They were software in previous. They have mental problems. It is hard, this kind of people, you don't waste your time and listen to them. You think all the pastors who are parading on the street are well sound, right? Majority of these people, they have mental problem. Software problem. Now shesa de hunhun bi tisi so a okekam ne ehwie nsuo sagu no so ne edi jasi ho ne otietie janimu ne akom to mi basa bi ne tere so ne ode bible na akata so ne oye ho se onyame nsa ne won so sister bibia di adanse ye se odi agoro ene problems a ekoso bebrebe nyina wa asase we so efa na ye asofo de atoto ensore maso ahun fini ahun money bia omakotutu eni tumi boni bia tete wo mumu a obodi wo nsato so a na ahokyere bia beto so ye de nsato so a uda wuntimi na ye de nsato so a na hun fi bia betra mu na ese wase na ese wunhira na ese wanim onya eno na hamu a mode te hoyi entikyina no de bia wo hwehwe sofo bi sister de bia wo hwehwe sofo bi de bia wo te wo lie mi bokoko ukai Matthew 24 verse 4 yahwe bibi Matthew chapter 24 verse 4 okay nkanya o say na Yesu buase won say monhwe ye na obi anada mo na nipa bebre dibidi ba be ka say mini Kristo no na wabedada nipa bi na mobeti okon akosem monhwe na makuma antu tieni yo Yesu na say mobeti hwe wiase okon ni akosem amane beba enso makuma ntu nenso asofo edi we ehunahuna mo misi sofo bia wo hunahuna wa brabom block ni number onye papa or how tieni o si na efiri se etwa se ye dey eba nanso na awieye no nyam nuriye tieni yo Matthew 24 verse 4 to 5 okay verse 4 na o si na Yesu buase won se monhwe na obi anadamo verse 5 o si na nipa bebre dimidin beba se abeka se mini Kristo no na obedada nipa pi verse 6 o si na mobeti okon ni akosem monhwe na makuma antu efise etwa se eba nanso na awieye no nyamai enti se Ukraine Russia fo nyantokwa eno ntie se awieye eba eyade e wo dada titifo na Roman Empire no na Philistifo omni Israelfo Moabfo Abiradafo Hihimfo even among the tribes of Judah and I said the tribes of Israel in Punu. Now they fight among themselves. There was some kind of a rival shift among themselves. Now pinchesu ni pridu. Now wo hofiri tete. And Jesus said, "Mo sheye no bia na damo. Mo bia mfa kontonchisam and na daw sam ni bosrem kasam e ma dadao e ma wa brabo papa bia wo bo na timi aye nhira ahye urade die ne monyam na aka wo ne wasefo no abefiri wo nsa hwe wo ye wo sa asofo yi ho na omo de omo ye adufuru pefo adufuru pefo ahoyafo
a omudidi a emi wonda te bia no de ye hwehwe ne se kakra na ekura no obeje na wabo asesa na wo de yaw ne suni atete anam abrabo ne mu na wani agu ase o mafisi kura wontimi ntua aduma kura wonya bi nye na so mpaye de wontimi mobi ma wonya nhyira da mpaye de osofo no wontimi mobi ma wonya nhyira oniamwa bia de boaw na so kakra ne de osefa bra me an meka de akere wo me se wo Opatafuor akidifo a ye wa asofo bi wo Ghana ha wa wonim wo mo block wom enhwa wo mo video omu nimwa bia de boaw na hwe ho yie na odi agro wo wo no obi bedi begu yam obi di wo honhom ebegu tiri so obi di dencham honhom bi ebeto abrabom no wa sell enti niam pass se ba wo nchen no wo nsanka wo di esu ni atete sa na wagya ho no wawu ende ni pe wu ya and the young girls, young boys, ya. Ukoka yebeka trose boni na adoso. Nenso no kure wo mu say titi wono no na boni no saa na na eche enso na ye na nanu nyini che. Die ntini say ene edufuru penny greediness osofo person wonya 100 billion 10,000 billion 20 trillion 4 trillion edan na brabom enso ho adwuma de wonye school kura wanko bi ni tin kura ntimi spell nenso opese wo de kwampone so enu kire se wanko school anyankopon ontibi eboa wo menka sa na mmom no me kire wo akwambone a onipa nam so a edi ye nankase ye yonko nipa edi wo kwa amane ne wo hawmu ene wo da me da maso ntimi nda messages abrochirefo messages America for ni titiri ni America for ha wontimi nsolve papa say yo Germany for papa say yo papa say mesramo de wiase kon eya ho kire na aba wiase susu pere ema wakomantu nya abotre ma ho de wo ye bia o ya enye no twe ho firi ho fani die ma nipa bu nipa nyame dam nipa so na be ma nipa se obi boa wo abrabom a metufu se hwe ye ne wanyini ama ayese be dane no me abeda so what ase no so otimi di sansam we nyina so a sister ba bie ni wa wo na besi onyame nhirawo nyame nhirawo enye nkuto bi na abeyisu enye nkuto bi o enye powder bi na abebo enye so bolo bi na abenumu se wodi anidie ma wukunu na obuna se wukunu no pese wona ne tena wo pese wukunu no dowo na wodi anidie ma no na obunu na wogya chinchini na kenka wo twirosem epe osofo papa bi tie nyame asem na nyensenkere ni na wodi akira sister wukunu obebu awale no ebesa kenya no ho obia ni ho woni sabi Jacob tumfo namo a osisifuo bi betimi awro ne kawa afa na betiri da osisifuo bia ni babia efiri se onu nyankopon se me na me bo osefo se onsei. So if the spirit of God does not give permit to the devil, under no circumstance can the devil operate. So nyame wa ma obonsam kwan a ontimi nya adwuma da enti hwo ho ye e wa zansem bi ho krofo bi agina online eye zan bi ene ye de kawa bi aba ye de ring bi aba ye de niam bi basa misro hwo ho ye de to su bi ma me pese me bo kokko e wo ho eye nkrofo bi a omo e wo social media no so ebi wo ni titiri ni TikTok ni Facebook e hono omo wo omaye omo ho se oma tete court ubehu young guy bi uhwe na brabo bi na osi wo ye grandmaster inti bra na be join no omo wo court bi wo Ghana ebi se ebi wo ebunumam ebi wo Tachima ebi wo Kumasi bi wo Accra bi wo Cape Coast ebi wo Takrade osi eye court inti bra na be join na wo ba fa briefcase bra na obeye sikaduro di amam na obetima ma instant money na rehusem say de wa bre no wanya be $2,000 $3,000 $10,000 bi no de akoma sa akronfo wi na onu tire ho say oye grandmaster to me na hira no na tumi a wa ma ne tamiri we ye tumi ube young guy no na ka wo dam mpo no
Benz C100 C300 EB ubehwa no na Toyota Venza Camry Spider saka we mu kwala ka we enum no oda Highlander ne sa niam we nyina enum no oda enti sesabi nka me koton me kra e de amabonsam amamsika Toyota Camry na nkabonsam wo de mame ni nyina ye ka oma henhan ni oma gege busa wo mo se wo mo TV so na wo mo se be Johnny Court mo ma te secret society na omo ring bi wo ho to me wom ebetima mo anya sika no why na etwi car ne bo ye be 3 million Ghana cedis why na say otwi car ne bo ye just 3 million Ghana cedis titi sika 30 billion why na te sa car dim bi odofo so mo wani kum adwuma wo ye ho na wo bata urade ho di no kore na wo ma wani de kire soro a onyame be hira wo enye court bi na abekwa ko Johnny court bi ani Ghana ha even Freemasons for mpo enye Freemason ni bia na wo sika wo se hye wadwenim se wo ko Johnny Freemason na instantly wo Johnny a wo benya sika me kire wo enye Freemason ni bia na wo sika minim Freemason fo om ye radio presenters wo kumase a ebi ho kire wo mo omuni kapre ebi ho kire wo mo anye wo Freemason fo mpanyimfo so a omu wo sika e wo ho nemmom no me kire wo se wo mo ebetena social media so e ka kire wo se ye Freemason kuo enti brabe Johnny ye wa hanom no se wo de se wutirim se wo ko Johnny na obenya sika Freemason fo omukuo no any social media so na omukura no you can join them based on recommendation omuso omubeti wo fa ato ekuo ni mu a age se obi owo kuo ni mu ena metimi adi hu adanse na ye de wa hye kuo ni mu eye se okọ ya na wa se wo ko join it entine wo be hwe small boys bi on pabrabo bi mo no wa ye rasta bi no otete wo ade a me ye odifo rasta bi basa eno nkire se obi aye rasta o ni paboni ni nanso wo hwe ne yobia na Bible say ye wani ye nyina ho kwan nanso nyeni nyina ne fata yen enye ni nyina ne fata yen be hu small boys bi esu ni eban bi a omutitimu a azane nokure bi omunka ena ye okotofo ye de befo ye wahafo uba ubenya sika ena brabeji sikaduro na obi a ukoji sikaduro. Let me tell you, in the realms of the spirit, sunsun bi en ho pesa de we sunsun bi en ho pesa de we je kotumfo onfa nya hwe we onfa we enya hwe e wo soro ho ade a je kotumfo de bibi eye de da be sei sika kokko ene na honhom pe enti dollar ni euro ni pounds ni series no eno honhom bi afa nya hwe enti so osofo me otiwe umma me bia we mintimi fa nkoma awurade da mintimi fa we taade we mintimi fa ma awurade da nemmom no de ye ne se ye de bo awurade adwuma bia na obi ho kire no abrabo bi nkoyiye mu obi enso odi awurade achi na yamani bi eno ye awurade adwuma so ati ase bia na edi bi atua asoda ho light bill asoda ho water bill asoda ho microphone bi asai na edi bi repair eno na edi ye na yemfa bibia we nkonkoma awurade huhum bi no de paper ade a oni pa ye edi ye bibi da de ahohom pe eye saade ye da ne sei sika kokko da ahohom pe omom mpe we enti wo se wo ko Johnny Court anasa secret society bi amwa ye yoko ya yesi ko pe 10,000 Ghana for 2,000 Ghana bra for 4,000 Ghana bra yemfa nya ne mama obi ani ho tumi bia wa mini so obema osika bia no obe eye nipa no be recommend bonsamu obe kase ko pe onipa mo ja bra no on kan kire se ko for 2,000 bra because ono no sika no de ma na ebe no saje sika free wo sunsun bi oyesa bi oboa eyaza we eni nimdi a wuni a akonfuo bi malamfuo bi asofuo bi enkura ne small boys bi ejina social media ne so e wo TikTok ne Facebook a omso om ye grandmasters omo no oma ben omo tumi ahira omo enso be komu no na tumi na wa hira no eye Toyota Camry eye Honda Civic Camry Spider yabi Corolla ka yabi anya no Land Cruiser yabi common Land Cruiser yabi eti abrabo no
ni abema focus na sankrofo ni nyina block wo mu advert ne san nyama na wo ye no na ye wo sika no na wo de koma na reche ho na gidie ye wo tumi a ye de boa nipa ye de tie nipa achi ema nipa no bobra esi ni ye na nye nipa bia na wo sa tumi ni bi tumi a ye de boa nipa ye de tie nipa achi eni kura no hwehwe a wo bebre ansa na wo nsa aka sankrofo no kura na enye easy se wo benya no tumi a ye de boa nipa no sa nipa no na koma mu eye fita onya po odima na no age wan fa ma na otini ba bi enye ono na be gina ba bi aya azan bi de twato emrantie ne mmaba wa na mo hwebe na mu de bia yesi ama mo fix match obi betena social media Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, any other networks aka no catch you Telegram. Join me Telegram no okwa to 50 cedis, to $50, to €50. No more I catch you say you were fixed match. Broni be that na ni kurom. Real Madrid, Barca, Atletico Madrid ne hwan for. No ma fixing match. O ma hihya ho say eba ma yenhye utu. No de sa ade no de abrewu bibini no say bra betwa na di. Mpacho sporting bets a ewo asase we so no. Enya abrochire na wo. Na broni be hihya ho na nka wo de sa ade na ba abonten. Na wo bibini watwa bi na nka wadi. Mipacho mo ani na ho. Mwani na ho na sankrofo ni nyina eya ahochiro ekom na di wo mu eni na ada ne kotokra ni bi no mo nam so obie ni ho betima ma first match obie ni ho obetima ma first match awo Ghana ha enti usika no fa pa abrabo bi bo eya $100 afa ye bibi ene obetimi ato shares ewo MTN company mu menye advert ma wo mu obeti ye wo shares bebre ewo Ghana obetimi ato bi opekura so a to foreign shares Microsoft company, Apple company, Alibaba mu or Amazon mu omu nyina Cospaces Tesla company to shares ewo company mu obetimi to shares wo Facebook to shares now to shares $100 £100 afeni nkomra no etimi double bi okura enuru na wanya mfaso bebre na adenti na wo say wo tena ho na obi dada be ka kire say me ma fix match enti fasika we bra na wodie na obedie no na waje na wakotwero number basa no de ama na amo ofre na wa block you emabiem nkora bia ne nanam social media ensem basa ni nyina ne se ekom ne ahokere enti we chicken change we enti o paper we enti ebi adane asofo by force ebi adane akonfo by force ebi adane malam by force ena de nim ena omoka ohwe omabrabo ena omuyobia eye basa ena omdidi social media ne so ena ye claim say enhire bi wo ho bra ne nchen no obetimi aboa abro no anim say kom kra de no ebi kura te rented apartment mu ntimi ntua money na ho meni machidifo na ekasa Zenitifoɔ Opatafuor chidifoɔ mu mamani na ho na tumi bia di baabia de wo baabi ani Yahweh oni timi hira oni timi bie kwan manipa oma unyen onu nanim adom ani nipa di mu adom awrade mani si yie on saka video ya no wa share on subscribe ya subscribe share me Yawada ewo Rhyme TV ewo the same YouTube wa Rhyme RIME TV bomodin kwasi ada bia obeteme nka anwumre na wotwe ewo Opatafuor TV so. Opatafuor, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind, generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Opatafuor, to the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. You the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain.
subside. Kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,